Meskipun sama ini, meskipun kau. Ka school St. John Bosco Boys Higher Secondary School Sora kadai ka school kabla rimba bat kabala aya ka jin shakri ka bapaka ya kibriyo jong ka than sora hakaba kelas sai ya bun ba kiri ustad bat kiri shampang na kani ka school bat mentaru usnam arjar arpusaw kani ka school kalayo ban sai ya arngot ki khna school ban sha pen kentup haka list top 10 bat top 20 hakaba ujeri mius pen kraw majaw ulayo ya ka 12 position haka SSLC examination results bat ujon viani lengdo pan ulayo ya ka 6 position haka HSSLC examination results Kita jong ada Jeremius pen kraw majaw ada kena ba pia exam SSLC naga school St. John Bosco Boys High Secondary School Sora mamtas ngi mi risto jongi mengalapoi haka 12 position ha top 20 nikong siap angu blai takarat ba dan kat bangi badai na u bangalak ban poi haka ni katong bat ngaju bujing duai berbor u bat Don Bosco bat ka Maria Meiblang ban yarap yang haka ni exam jonga sungu ru ik pa bla pha nga school bla trish tom no menta jonga ngamla kham da panpa wajik sungu ya kajing trish tom joki ka jing sungu ru panpa ya ki no hikai i bla trish tom na menta jongi khna klem da khan chu la di publish bu na no hikai be badin na phi ba bangalala ban pois kan ka thong bila ai mesti manga wala dang ilong ikna gi batulat ndai bila ai ikai yang bila ai mesti mengi mengila ban pois kata katong ka kasna masa ka dei ha mox im aga sisngi ngaju plut por no aganta hadu sawanta man khat bara kitu ki benai shoka exam plut khambun ka por tuition am julai tang bang khre hibet supaya arab hai mai nomor wa idei no high school Asyawon yo sa tengah dapoi perkat ban yo kan dekat position bo abang layo so komensi bun ngai bagi no karu ga ben ngaru aku so komensi bun ngai bagi kimi paru ga so komen nanti ngai bagi kimi no ki ngaru komen Hadin kelas kelas ini dulu kan lagi kuning kan. Yang mudah pak bersih ni. Ada yo school ni menpa shalom hapo jongka BSF lani ha jongka Assam Rifle halai ko kan ban poi khmat kam de etan ka jing start mereka dega jing trish tom bi da bi ko ban poi khmat bi di ban long khna upasurit ko ngu berobor gin hikai trish tom pulpor ban pulih kakot de ki kam kai bat bi di ban nang man bati kapor kajing krakot kam tadi tangga taka mat pelut kenta degi bun kenta ndrei kasyong kajing pelut jingmut dapi krakot tang kenta ru dapi pelut jingmut kalau ba mentoi si bun ya bikna ngakateng rubber star kongset ngadai pa jong jiri mios penkrang maja te nakaliang jong ngadap sia da kajing dokumen au kun upoi hakane kalran bat kajing sungu kalai sia ublei trai kenra nungbu nung thau ubala ai ki sap kita len mo ya nung khun jonga bon po cha kane kandan bat kabaar kajing ublei kalai sia kino hikai bela sei lut ya ki sap ki thong ban ai kata kajing hikai ke ba janai khamtam ya ujiri mius mo bon po kane kandan kajing ublei kalai ru sia ki tukino hikai nadu ikhlas nadu kelas nursery makiru kila de kiwehi kiba along sisya kipaya nakabenta kalawai jong ujiri kateng jonga kadai Rosemary majau ngadai kami jong Jeremius penkrang majau ngadai ru kano hikai jong ani ka school ka ba mauhi puli ka khubor ka ba ngakwa pan Aisha ki khana khasi jongi kalong ba baro kibri kilong ki ba start Henry di tang kamon bat kajing treshitam kabala panwanra yo so jong kajing treshitam jong ki khana jongi kim dei ki bapo ki dei ki ba start ki ba shampang ki manep jabi Henry
bunsin gi peleno ya kapor peleno ya kata ka jing start jongi haki ki ba long tang ki jing pen lut por kai ti kum tang akwa ki khna jongi ru bakin pet nuksa kan wala daw de khna na school ka bana kendong hindeu lala ban poi hakani ka thong phiru phila lut par khoj khna lada phidon kamon ban khre ban minot mdan kanu ka jing khanglat ha ka jing ti jong ka jing job jong phi ngadai thelbat sawian no hikai jong ka St John Bosco Boys Higher Secondary School juga pong ngadai kelas 3 jong ka kelas 10 jong kene ka batch ke badat yale mentau snem bat ke balayo ka ne ka result mentau snem ti na kaliang jong ka school ngia pha saufa arngut ki khana bat baro ki la paslut ha kene ka result jong ka ne ka matrik bat ngi long pada ki badan bok ba wena ki khana jingi Jeremius Krakupar Majau ula poi sia ka thong poi ha ka 12 position jong ki top 20 jong ka matrik nadu ba usong kasnai ngelai i ba uni khuna udon ka jingkermen benonra ya ka nam ko burom jong ka school tendol apoi kasten ngelai i ba usala hi sia mo ban poi sia ka thong te habna January kum tu suwa ba ngisi sim ka extra class ki khana te ulong bolong regulari udon ka thong ban wanra biang banra ka nang ko burom jong ka school tinggal ong ki khana mo kane nomor bakade ka batch ka babit ha pili ban wanra nam ko burom biang ka school hadin khat aslem mara ajar khat ar nilayo e kane ka nang ko burom jong ka top 20 jong ti khana matrik ba kunju top 10 jong ti commerce te mentok snap ngilong ki badon bok mo ba lu khana udan ha ka top 20 jong ka matrik ba udan ru subui khana jong ka arts bopoy ka 6 position te kalong ka jing sarong ya ka school ya kamtam ime be ipa ki ba jubut dien ya jeri ikimiru jong ilong hikai po ne school jong hikai khasi te kani kade ka nuksa ka ba ka ba jeri ula ay ka school ka jongi ban ikermes kemba nani sakman nang ki khana school ki banang hadin kinwara ka burom kanam ya kan ka school ka jenging ai ru ka singu ko bakra ya baro ki no hikai na do ki ba hikai support ru class 2 adu class 10 kentubru itu hikai class 11 class 12 nama lara maki ki miran lang lese ban ai kan ka jikai inum poi se kan ka thong tingi kermas khamba nang ni sakmat ya se ka school jungi kanang ra ban ki saprang ha kini kiliang bar khoi hang nixnam beladab ngila akhimi lenti iki kena go ki nuai ha position rei don baduna nru marks don baduna si 4 marks dan rel asig de gasnam sisa ka bakar pang hadu mentang ngai tu ipi nga ngayam mo ngayam bale ngayam sutenat palan lembar bale hadin ka tasnam mengilayo biang ya ka nam ko buram jong school ngadai i Father Alphonsus Rongrin i principal ibat mai jong kane ka St John Bosco Boys High Secondary School Sora te ngalawan sini mencap senam ngalapoi sini hau benai Jun ngalayo transpan narang blang bat ngala sim haga jaka jong i Father Gilbert Boy i balayo transpan ne sya ramrai di nadu ba ngala sim ya ka jaka jong i kum principal batmai ngala ya kendu ikinong hikai jong ka St John Bosco Boys High Secondary School Sora bat ngala kren bat ki nakapor siya kapor ngala kren kamtam ngala ya kendu ya i sar italbat sawian badai i class teacher jong ka class 10 bat nau ngala yu sngo si phang ne khna bau dei khna ba start ba wan tista ba siya ka class umju absent baru dei khna ba minot ti ulaya thu yanga ba uniu khna lada ukrekot minot unsayo ya ka top 10 bat kadai sisya kumba isari ulaya thu yanga bau dei khna ba minot ba start bat ka kami jong uru ka hikai hani kadai kan hikai jongi makaru kalaya thu yanga ba ini khun jongka ilong ba tips ngi ba hayeng i
Iwan Chayeng Julai jenis tai kakam jung kalong ban krikot nak liang jok school tengis ngau sarong ban don ukna uba wanra nam wanra burom nak bentaga school kumau te manga bat kumjuru gi kinohikai gi dap da kajing su sarong bentaga sni ban ya kemenan kat lang new samla bayo top position haden bun snap jokan ke school kajungi ban akan kapor ngapen pauru kajing snowman jing sungmen ka ba krau nakabentai ijon ibrawan ra kaburom yangi kinong hikai bat kumjuru ya ka school hibar ko we kadai da kajing treshitam bat kajing minon kajong i ka ba ilala ban wanra ban khet yung so bat tiang bangi kum ka school ni apkmi denti nadu kapor kabakam suaru hendreni ayu ya ijon badai da kajing treshitam kajong i bai lala ban pen urlong ya kani kajing temu kajong i kum kinong hikai higher secondary school betakasi tu ba pinangi treshitam nang ni sakmat nang ba pinangla ban yo ban khet yo kau so badai kajing temu ka pidan kajing kajong pi ublay undar rin ka ba pijon kajing kajong pi ba managasi pas kau itu ngai baby noi kai wala jarak IMC melapor kalau ban kerja kamu ik ba kai ni la ba IMC melapor di sini tentu yang ini berapa nak sekolah mo ba dia nak pas 2 kelas dia menjuru ngai baik entah yang berapa mo dalam kemapi ketika dijak jangan menong ye mo sebab menjaga beliau di ba menjuru ngai kemudian para prinsipal dalam prinsipal jangan di tadi pun pada ngapain kelas tuat mo kadang kelas tuat kelas jangan di penjuru ngai kedai ya jadi dia semua bala wan ka top 20 mo akan SSLC result de kemudian ke kubur jonga mo kalau tang ngawang suai mo bajing mo perkat kumno mo ba kat bajing siap jonga ba kat kot kan long ni kan long haba bunsin mo haba dan bunsin kathong de ban berat mo ai barak ki balong kamka de pelik cuma cek tang syarat tu mo berat de bak kawai tu kami tang nak tahu orang ba sinu subuh nak lada dan mana-mana yang kiba mau bapenya nujur oh tai makan start tai kopi tai pada persengap bagi kita nama konai kalau kene nama kidi mapi persyak pi untan mana-mana lada country system mapi untan mana-mana bayu nakaliang junga kum principal nakentu ya kiwipat ki kena school kamtam kini ki present class 10 mamenta ba kidai ban bud ya keduksa jong neu kena jong kena ke school jungi badang sudah pas menta usnam balai yo top 10 ba makiru kidai ban pule kot minot kidai ban buan tista sya kelas bat kidai ru ban kungu ikeno hikai kidai ban sengap ya ka jing pha ya ka jing kentukan pam ju keno hikai